Bio neki čuveni ban koji nas je ganjao najviše. Taj ujutru kao neka fiskultura, trčanje, ko ne može padne, oni ga prebiše. A mene bi uvijek jedan rekao, zvali su me nadimak Bjelaš. Bjelaš u bljez ispod klupe, ja sklonim ispod klupe da me ne vide. Uglavnom su Srbi to radili. Srbi. Recimo taj Bane, onda neki Mile tamo iz Slavonije i onda bilo je još tu koji su bili. Ali uglavnom Bane, on je bio naš komandant u paviljonu. On je stalno nosio tu batinu, taj štap je kao klagija. I onda to obavio oko ruke kao kožnicu i ide i samo mlata i koga dovati, razumiješ, jer ako ne pobegneš, moraš da se skloniš. Moraš da te on nesretne, razumiješ. Terate da trčiš, a taj ban ide okolo sa 2-3 kera, psa. I ako ne možete vi da trčite, ti te psa kidaju. A njega izmlate, pendreci. On je bio lep čovjek. Pa ja ne znam koliko je mogu imati godina, ali do 30 najviše. Lepo građen. Pa i kad ide sa uniforma, Nemačka, sve, pendrek i on. A Jugoslovenija, kažu, bio, ja ne znam. Begao sam da se ne sretnem samo sa njim, da se ne sretnem samo. Tuko jednog mog sudučana, kad god ga udari, on padne. Tuče po turu, kad god ga udari, taki udarac bio da ga uma sluši pa digne na novo, pa tako da. Ne znam šta je skrivio taj čovjek, ali dobio, ne znam, 10-15 batina i to onako zapravo da. I dvojica su, jedan s jedne strane, drugi s druge, ti legneš na klupu, kao preko klupe. I ne daj Bože. Sjećam se mene, kad su me udarili prvi put, udarili štapom i batinom. Pa niko te ne drži, nego ležiš sam, a ja skočio. Onak s klupe, napred. A ona me dočeka potuče u nosu. Bogati. Sagni se opet. Batinaši, to je nekad sami izmisle da bi nekog izmlatili, a nekoga nemačke vlasti kaže ovoga. Recimo Bovan je moj Bovan, ja ga zovem Boj, došao je sa mnom iz Užica. Jedan česti železničar, stari čovjek, stradao zbog toga što je, kad su avioni leteli preko Sajmišta za Rumuniju i za on je blagosiljao avione američke i kaže smoždite i tako. Čuje Nikolić koji je bio batinaš tu i rekne Zulceru i pod štapom ubijeni. Tukli su ga i Zulcer ga je tuko ga je taj Nikolić, tukli su ga i drugi. To kad nekog dovate da tuku, onda tuku svi jer treba da vidi, a pogotovo ako gleda komandant, ako gleda neko od ovih, to je bila velika preporuka. Najviše su tukli kad smo čekali ured za hranu. Onda im je ovako išli su pokraj one kolone i udarali su. Uvijek se moralo trčati kroz mjesto. Ko bi išao polako, iza ugla te odjedanput taj policajac imao zadatak da nam daje uvijek ritam sa tim svojim štapom. Vidjela sam baš jednog mog komšiju iz Jarka i toliko sam plakala, ceo dan sam bila bolesna kad sam vidjela kad ga je tuko i štos batina stajao pored njih tamo i on je kad je slomio jednu uzeo drugu i još ga tuko i dalje. I eto, preživi čovjek. Samo preživi.
Logorski policajci su nosili oko ruke oznaku policaj i drvene batine. Tokom vremena toliko su oguglali na zločine da su se čak i takmičili ko će koliko logoraša ubiti. Najviše su se cenili oni koji su čoveka mogli da ubiju jednim udarcem batine. Mađarski paviljon bio je poznat kao paviljon smrti. Prilikom masovnog trovanja hranom u letu 1942. godine, lekari su karantinski smestili logoraše u mađarski paviljon. Svi su pobijeni. Od tada ovaj paviljon isključivo je korišćen kao mučilište i gubilište. Logoraši su ubijani čekićima i metalnim šipkama. Iz mađarskog paviljona logoraši nisu izlazili živi. Pričali su mi ovi unutra, kaže, eno tamo je mađarski paviljon i pravo da vam kažem, ja nikada nisam tamo ni prilazio. Nisam ni prilazio. U paviljon mađarski su trpali krivce, a trpali su i one koji bi se razbolili, koji nisu bili za ambulantu. I ga strpa tamo, pa ili umre, ili ga obesi, ili ga ubije, prebije, ili tako. Ko uđe u mađarski paviljon, taj nije smeo da izađe iz mađarskog paviljona. Da ne bi pričao šta se tamo dešava. Samo dan nakon što je posljednja grupa Jevreja napustila logor, logorska bolnica primila je prve pacijente. Nalazila se ovde, u paviljonu zadužbine Nikole Spasića. U prizemlju je bilo smešteno 100 kreveta, na gornjem spratu još oko 50. Takođe je postojala improvizovana zubna ordinacija i apoteka. Lekarsko osoblje spavalo je u bolnici. Bolnica je ostala onaka kakva je bila posle Jevreja. Tamo je služba funkcionisala za vreme Jevreja odlično. Onda su došli doktor Stevanović, Anđelković i oni su bili logoraši i logoraše su tretirali najbolje. To su toliko bili požrtovani ljudi. Radili su tamo koji u svakoj bolnici. Za njih nije postojalo razlike četnik onaj, jer se nije ni znalo, svako je bio tamo bolesnik. Ništa nije bilo, ni čaršafa, ni jastučnica, ni ništa, samo slamanica, slama i daske. Ali je bolnica bila grejana i to nam je bilo bolje. Tu nisu smeli ulaziti unutra ovi sa štapom, a to je bilo pozitivno. Ali nisu imali ništa da liječe, recimo ove koje prebije bane ili neki drugi batinaši, pa onda im istrune i to ognoji se, ovo debelo meso nad trtom i tud, i onda ovi lekari same noževe su dezinficirali i to im s tim gunuli, nisu imali prava sredstva i nisu imali zavoj ako toliko, nego su sa dekoliri trakama ovima što je za parade i za proslave u salama belo samo. S tim su mazali, pa kad to se nalijepi onda opet skidaju, opet i tako su liječili. Tu sam ja operisan tamo. Onda to bilo, nije to bilo fater, nego neke papirine su to stavljali nam tu, razumeš, to. Hrana je bila isto, razumeš, kao i ovamo, loša. I uletim ja da vidim svoga oca. Vidim da ne daje znake. Nije još izdahnuo, ali viče Maro! Nakon. Daj mi malo varenke. Jel znaš šta varenke? Mlijeko. I viče mi, a tata, kako si? Ne odgovara ništa. I to mu je bila posljednja reč. Izdahnuo je. I vidio sam kad su ga izbacili napolje na gomilu tamo gde su slagali te mrtvace. Iz bolnice je nosio onaj Guša, kažu, koji su nešto pratili. Evo Guša.
treći put, 4 kola od nas. Sve skidaju gole. Ljudi, svaki bude go kad bacaju. Kad je bacaju. Ko fatike bacaju samo jedno po jedna, po 20, po 25 na tovare kola njegova. On sa 2 konja vuku ta kola, da. Doktor Stevanović, koji će ostati upamćen po svojoj požrtvovanosti, je za svakog logoraša prebijenog do smrti ili umrlog usled izgladnelosti i iscrpljenosti ispisivao inanicio, izmišljenu dijagnozu koja je trebala da ostavi trag o zločinu. 25. septembra štabski lekar Winkler, nakon obilaska logora, zapisao je da u njemu dnevno umire do 100 osoba. Logoraš nigde nije siguran. Postoji velika šansa da umre pod batinama u bilo koje doba dana ili noći, često bez ikakvog razloga. Oni koji nisu ubijeni pod udarcima batinaša umirali su od grupnih mučenja, zloglasnih egzercira. To je izutra, kad se ustane, onda egzercir se vrši posle spavanja, ujutru. A egzercir je u stvari bio radi isprcivanja, iscrpljivanja. Još nešto, egzercir je bio radi uterivanja straha, discipline i reda. Svi, razumiješ, jeli tamo koliko god nas je bilo, svi trčimo, razumiješ, i onda naredi da legneš, onda udariš, razumiješ, jer glava do noge ispred tebe u noge. Onda ispraviš se, onda opet levo ideš da se valjaš, pa desno ideš da se valjaš. Znam da je moj otac pričao, opije se od beganja, pa kad Boga da trči posle, dok se podigne od valjanja, on potrčao, pa onaj kaže, kućeš na mene pa štapom da ga udariš, a ja ne vidim, kaže, na koga trčim, jer opio sam se od trčanja, da. Tu je znalo da bude i mrtvi da ostane. Možete misliti, razumiješ, jer je onako izdureni, razumiješ, jer je ovaljaj se levo, ovaljaj desno po 10-15 metara i tako. Onda opet usta, razumiješ, jer pa trči. Najstrašniji egzercir održan je 14. jula. Samo zato što smo inače nalazili se u stroju, baš tada smo se nalazili u stroju za ručak, po četama, 100, i tada nas je prepuno sajmište bilo. Što seljaka, što građana iz Srbije. Međutim, Mertes se kupo i otud kako izašao, ovi seljaci viknu, kad ćemo kući. Naš Mertes, on nešto bio raspoložen, on im rekne, kaže, uskoro, znaš. Čuli še te reči uskoro, nastane živeo. Tada je bio još Reisinger, komandant. Čuje on i on to shvati kao pobunu i onda naredi ne egzercir, nego trčanje. Ne samo da nas je on gonio, nego nas su gonili psi. On je pse huškao. Još gore što je bilo, koji bi pao dole slučajno ili zbog iscrpljenosti ili šta li, odmah bi ga štapovima ovi policajci. Sam komandant je jurio ko besan i onda je on vodio psa, 2 psi su jurišali, čupali. Ko padne ovde, sam komandant je uzimao pa ubio. Motkom koju je vodio. Ili pištoljem. On je i pištolj vadio pa je ubio. To je još najbolja, smrt.
tada je oko 1000 skupljeno mrtvih leševa. Popadali i pobijenih i od sunca i od ljudske ruke.